الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ألا تتخذوا من دوني وكيلا اللهم صل وسلم وزد وجد وبارك على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا عليك يا رسول الله الصلاة والسلام يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين محمد سلازار نازنين الشفيع دار به العلتين تدعو بناك يا بأمتين تسكين مسغسل الكون بدناك ربنا بشرى قاسمان العالم قلب الروح روان قالوا مقام صل يا ربي على الخير ورام ما تسير الشمس في سبع العلا مصطفى ما رميت إذا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا
مرحبا مرحبا ای درد درمان مرحبا عاشق ساقی مرحبا مرحبا ای علی سلطان مرحبا 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 ای جان جانان مرحبا مرحبا ای نور خورشید خدا مرحبا ای تجھ حق نام جدا مرحبا ای در عالم یهودی مرحبا خلق كثير مسكين Ya Rabbi, Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya kadar yeryüzünü şereflendirmiş bütün kutlu nebilere, Kudüs'te, Filistin'de ayak izleri olan bütün peygamberlere ve bilhassa Server-i Asfiya, Hatemül Enbiya, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz selat ve selam gönderiyoruz. Mağfiretine, affine sığınıyoruz. Dualarımızı sana yöneltiyoruz. Dualarımızı fetekabbelaha rabbuha bikabulin hasenin ayet-i kerimesinin müjdesiyle en güzel şekilde makbul eyle Allah'ım. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talib ile hanımı Hazreti Hatice'yi kaybetmesi, ayrıca maddi ve manevi eziyetlere maruz kalmasının ardında sen Peygamber Efendimiz'e miracı lütfettin. Onun sıkıntılarını, kederlerini giderdin. Bugün yeryüzünün birçok yerinde zulme ve katliamlara maruz kalan, vatanları işgal edilen, şehirleri talan edilen, camileri harap edilen, halkları ve hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Bizleri de onlara yardımcı eyle. Kardeşlerimize nusratınla zaferler ihsan eyle Allah'ım. Birliğimizi ve beraberliğimizi, dirliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle. İzzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, harim-i ismetimizi çiğnetme.